nego je naša vojska krenula u Bosnu, zauzeli smo bili oblast oko Zvornika, ušli smo bili u Srebrenicu septembra 1914. Neke trupe su zauzele bile oblast oko Srema. Dobro, da vidimo dalje. Bitka se praktično nastavljala i dalje u oblasti oko Drine. Dakle, i s jedne i s druge strane, to je bilo sistem manjih bitaka, ali poprilično krvavih, pa se to danas smatra pod jednim imenom Drinska bitka. U moje doba, tada, za vrijeme Prvog svjetskog rata, mi to tako nismo zvali. Bila je tu bitka na Mačkovom kamenu, zatim bitka kod Loznice, kod Krupnja. Tu su se vodile zaista velike borbe, ali jednim imenom, to je znači trajalo kroz ceo septembar, danas se to zove Drinska bitka. I tu smo također imali velike gubitke. Na kraju, već u novembru, mi smo bili odbačeni od tih položaja, pa bez obzira na našu veliku hrabrost, ipak je to na kraju bio poraz, morali smo se povući dublje u Srbiju, jer jednostavno znači, nismo mogli. Mačkov kamen je također bilo mjesto poprište velikih borbi, tu je moj rođeni brat Đorđe Karađorđević i teško bio ranjen. Što se tiče oficira, što se tiče naših komandanata, zaista su bili sjajni. Nakon Cerske bitke, ja sam lično donio odluku da se general Stepa Stepanović unapredi u veći čin. Koji je to moguće da postoji veći čin? Vojvoda, tako je. To je čin koji se dobija u ratu. Pre toga je bio samo jedan vojvoda u Balkanskom ratu. Radomir Putnik. Ne govori u stroju. Znači, kada regent Aleksandar govori, onda treba da bude tišina. Vojniče. Tako je. Dobro. Ajde da vidimo dalje. Dakle, 1914. godine došlo je do nove ofanzive Austro-Ugarske koju je predvodio ponovo Oskar Poćarek. Onoga puta zaista znam kako mu je, mogu da zamislim kako mu je bilo jer se već jednom izblamirao kada je na Ceru doživio poraz. Ovoga puta više nije imao prava na grešku. Htjela da se osveti Srbima i njihovoj bolesti. Apsolutno. Ovoga puta je napad bio mnogo žešći i sa obe strane. Dakle, jedan deo jedinica su napali sa severa i nažalost Beograd smo morali da napustimo. I tako je Beograd pao privremeno u ruke Austro-Ugarske. Da li možda neko zna gde su u tom trenutku bili vlada i skupština? Oni nisu mogli ostati u Beogradu. Zna ih nekoliko, kaži. Pa vlada je bila premeštena u Niš. U Niš, tako je. Zbog čega u Niš može neko drugi da... Pa, to je bio drugi najveći grad u Srbiji, najrazvijeniji. I bio je mnogo dalje. Dobro. Da li još nešto imao... Kako je bio povezan s Beogradom? Čime? A prugom, železničkom. Prugom, železničkom, tako je. Znači, jako je važan bio taj saobraćaj, a dalje dolinom Morave se ide kasnije dolinom Vardara. Opet je Niš mogao da bude povezan i sa Solunom i da bude, znači, sa Grčkom. Tako da je Niš bio jedino normalno rešenje da to bude deo, da to bude zapravo srpska predstavnica. Zato se kaže da je Niš bio ratna predstavnica Srbije 1914. i 1915. godine. Dolazilo je do pojave malaksalosti i malodušnosti, a i ne treba se čuditi. Naša vojska je uspevala sama da izdrži takvu, da se nije imala da, nikakve pomoći. Tako je, Pašić je pokušavao da nekoliko puta da traži pomoć od Francuza i od Engleza. Jedini spas je bio da dođu njihove trupe tu i da se napravi front kakav je postojao na zapadu. Isto bi i dalje ginuli ljudi, ali barem bi teritorija bila nekako zaštićenija. Međutim, nas niko nije mogao da zaštiti. I onda će u trenutku, krajem novembra, u trenutku kada je izgledao da je potpuna propast Srbije, mi smo vrhovna komanda na kome je bio, sjećaš se, ti si me sada pratio, u Kragujevcu nalazila se sednica zajednička i vrhovne komande i vlade. Tu su bili svi, tu je bio i Pašić, tu su bili generali, tu je bio Vojvoda Putnik, tu je bio i Alpis kao šef vojno-obavještajne službe, naravno ja kao vrhovni komandant. Radomir Putnik, vojvoda je smatrao da nemamo nikakvih izgleda da zaustavimo Austro-Ugarsku vojsku. I predlagao je povlačenje i dalje ka jugu. Zašto? Da bi negde eventualno mogao na drugom mjestu da napravi bolju odbrambenu liniju. Pa ako ne izdrži ona, onda opet negde još južnije. I sve tako računalo se da ipak... Da će ipak saveznici doći. Da će ipak doći, ako ne na severu, doći će makar u Makedoniju.
Međutim, problem je bio što zaista nismo mogli ni da se na njih oslanjamo. Javio se samo jedan glas koji je tada na toj sednici tražio da srpska vojska krene u protiv napad, u ofanzivu. Ko je to bio? Mislim da se ga spomenuo, Živojin Mišić, tako je. Živojin Mišić je do tada bio pomoćnik u ovom štabu Radomira Putnika i on je tada na moje insistiranje preuzeo komandu nad prvom armijom. Do tada je upravljao Petar Bojović, ali pošto je Petar Bojović bio ranjen, taman je to, da kažem, zgodno odgovaralo da ne ispadne sada je Bojović kažnjen, nego je jednostavno Mišić preuzeo njegovu ulogu. I bitka, znači taj kontranapad će početi na planini Suvobor, a da li znate vi odakle je Živojin Mišić uopšte? Upravo iz tog kraja od Suvobora ka Valjevu, ima Struganik selo. Mionica. Da, pripada Mionici. On se upravo tu je i bio, tu su i vodile te glavne borbe. Praktično on je branio ne samo svoju zemlju, nego svoj front. Tako je. I on je poznavao odlično kao svoj džep ceo taj kraj. Poznavao je odlično vojsku. To je najbolji komandant koga smo mi u srpskoj vojsci imali. Od one vojske koja je bila potpuno obamrla, koja je bila potpuno nespremna za bilo kakav odbranu, ona je uspjela, tako je, da bude potpuno transformisana u jednu nepobedivu. Šta je uradio? Pa prvo, svaki strateg zna veoma dobro jačine tih jedinica kojima komanduje. Rasporedio ih je sve na određenim mjestima. On je tačno znao svaki vis, svako brdo nadmorsku visinu. Zna dobro dokle top može ili haubica da dobaci. Zna tačno kada, ko treba sa kog mjesta da deluje. Jer nije to kao u doba prvog srpskog ustanka da neko izvuče sablju i kaže za mnom junaci da krene na neprijatelja. Treba jednostavno, kao kad igrate šah, da znate da dobro napravite da odlične poteze uvučete. I zaista, početkom decembra, znači upravo evo, sada kada ovo govorimo, navršava se zapravo jubilej te Kolubarske bitke. Ta bitka je zapravo započela na planini Suvobor, odatle je krenuo taj kontranapad i bitka se produžila sve do Kolubare i zato se zove Kolubarska bitka. Mada u nekim knjigama odvajaju to kao dve bitke, posebno Suvoborska, posebno Kolubarska. Ta bitka je zapravo bila i najveća pobjeda srpske vojske. Šta je Mišić uspio da uradi? Zaista napravio je jednu nepobedivu vojsku. Srpska vojska je dobila takvu snagu. Jedan austrougarski general je kasnije pisao, to sam čitao u memoarima posle Prvog svjetskog rata, kažu na nas su se Srbi sručili kao s neba, kao neko jato ptica. Toliko su, nisu znali odakle iskaču, toliko su dobili snagu. Jer je Mišić znao nekako s vojnikom običnim da ide, da popriča, da razgovara, da ih ohrabri, da im kaže možemo da pobedimo, nismo slabiji. Jednostavno smo branili domovinu. Branili domovinu, branili teritoriju na kojima smo mi bili. I jasno je bilo da ovi koji su iz Austrougarske, da nisu oni nešto raspoloženi. Pa i taj neki vojnik, hajde da budemo iskreni, taj neki austrougarski vojnik koji je došao negdje iz okoline, ne znam, Linca ili ne znam, Salzburga. Da se vrati gore. Pa da, šta će on da ide tu da gine, da ostavi svoj život negdje tamo na državu za koju pola svijeta nije čuo. Tako je, tako da on u tom... Tu je bila prednost, znači upravo raspoloženje srpske vojske. Nakon te pobjede ja sam doneo odluku da se i Živojin Mišić proglasi za vojvodu. Zašto? Zbog čega, vojniče? Pobedio je daleko nadmoćnijeg neprijatelja kada mnogi nisu verovali to. Evo reći vam i to, ne znam da li znate, nije sad da ogovaram kolege, ali Radomir Putnik je bio jako ljubomoran. Radomir Putnik je tada mene pitao, kaže, vaše visočanstvo, šta vam je trebalo da Mišiću date čin vojvode? Ja sam tada odgovorio, trebalo mi je da nagradim onog koji je sačuvao glavu kada su je mnogi drugi izgubili. Znate, svi se oni malo međusobno, ima tu rivalstva, nisu se oni baš nešto puno volili, mada svaka čast i Putniku, i Mišiću, i Stepi Stepanoviću, i Bojoviću, sve su to bile sjajne vojskovođe, ali bilo je tu malo rivalstvo. Živojin Mišić je zaslužio da dobije čin vojvode i zato je on nakon te pobjede zaista ušao i u istoriju i u legendu. Nakon tih pobjeda koje smo imali 1914. godine, mi smo sačuvali do kraja godine našu teritoriju, već sredinom decembra
teritorija je ponovo bila oslobođena, čak i Beograd morali su da se povuku Austrougarci odatle, ali smo to platili isto veoma skupo, znači velikim gubicima. I bilo je jasno, to će vama nastavnik istorije nastaviti na sljedećem času, bilo je jasno da 1915. mi nećemo moći da izdržimo ako nam neko direktno ne pomogne. A pošto pomoći nije bilo, nije došla ni francuska, ni britanska vojska, još su nas i Bugari napali, eto znate, sami i nemačka vojska pritisla, mi tada nismo imali šanse da se odbranimo i morali smo da napustimo Srbiju, da se povučemo u Grčku, tako je, Golgota preko Albanije. Ali eto, i o tome ćemo isto govoriti. Ali sad ajde jedno malo zanimljivost. Da vidimo ovako, da li znate, sad ćemo da vam pokažemo, da li znate šta je ovo? Evo, molim kamermana da snimi. Ovo jeste vojnička kutica, tako je. Međutim, ovdje je, evo neka kamera ovdje snimi, nalazi se vojnički hleb tajin. To je, naravno, nikad pa ovako zvuči možda malo nekako bombastično, to je najobičniji domaći ražani hleb, ali ima posebna tehnika spremanja i on je bio jako hranjiv. On je imao toliko energetsku vrednost da je sa veoma malo količine mogao da zasiti vojnika, a mogao je dugo da traje, znači da se ne osuši ili da se ne ubuđa. Ovdje se još mogu vidjeti suve šljive. Te godine je, Bogu hvala, šljiva rodila u Srbiji kao nikad do tada i šljiva je bilo jako puno. Učit ćete možda iz domaćinstva. Suve šljive su jako zdrave i ima veliki izvor energije. Sa ovim sledovanjem, vojnik je mogao ceo dan, ne samo da ne bude gladan, nego je mogao da ide i da trči i da ide u juriš. Nema veze, ko bude hteo može poslije da proba, mi smo se onako najeli sve vreme ovog rata. Ali kamo sreće, zamislite kad smo se povlačili preko Albanije, da smo jedan ovakva porcijica značila je zaista spas, a puno je bilo onih koji ni to nisu imali. A mene je inače Panta preko Albanije preneo tada kada smo se povlačili južno od Drača prema Valoni. Tu su se nalazile močvare i blato je bilo do kolena. Ja sam tada imao jednu bio sam bolestan i tešku operaciju i nisam mogao da hodam. A nije ni bilo moguće da neko drugi ide preko tog blata, nego jednostavno da me neko drugi prenese. Pošto je on bio moj adjutant i verni ratni saborac, on me na svojim leđima preneo. Dobro, ima li neko nekih sada pitanja? Slobodno možete da me pitate. Bilo šta je to, možete iskoristiti priliku, ne dolazi vam Aleksandar Karađorđević, svaki dan to ovo odloži. Može bilo kako, ne mora biti vezano za 914. Bilo šta što biste htjeli da pitate Aleksandra Karađorđevića. Evo mogu. Evo, može. Kakva je vaša bila reakcija kada ste čuli 1918. da je Rusija izašla iz rata? Aha, kad je bio Brest-Litovski mir, da, dobro, znači učili ste to. Pa naravno nije bilo nimalo prijatno, zato što smo Rusiju smatrali najmoćnijim saveznikom. Međutim, Rusija je već tada bila u velikom problemu, jer je bila ona revolucija. Tako da ta vlada koja je potpisala Brest-Litovski ugovor, to je bila boljševička vlada na čelu sa Lenjinom. A ja nisam želeo da Kraljevina Srbija ima diplomatske veze sa boljševičkom vladom. Tako da smo mi podržavali neprijatelje njihove, a to su bili Belogardejci u Rusiji, koji su na moju žalost izgubili i zato ćemo od Rusije, koja je bila veliki saveznik, dobiti Sovjetski savez koji je bila veliki neprijatelj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ali dobro, eto tako je bilo. U svakom slučaju nije mi bilo prijatno.